Ulda dibuha panamna na maurda Yesus Kristus na igikan ati da bata paraga bali ta acara pameringu ati ta channel YouTube YKB Hilo Anakalang badat baca na renungan malakata habayang. O mauri alama maayong taang manyaga mabuti panina rungu mga patadakum maitalu bulanga maperehidangga manya mahatau-hatau yaga manya mahuhu anamu ba makahuru korada tahagamu mapaoha pamalangu ya nangaramu mauri mula na aimu ya kana namu muga manyama di aiga mata magalulha dona terah na ya buhang maka perangu ya na pulungum woga makanamu kahilrang raihi karaka piak na bamarangu ya na pulungum woga makalua kama maka bampahalaku ya tamurukuma mula ni mor Yesus dia kaningan manima amin. Ulda dibuha na renungan terakhir na ya walina ta buku renungan wasiat na judulna Maga Remangu walung ta Injil Matiuhu kawodu 25 bajar haingi lapa tak bajar habul tilu napa patadada ia kak dikana bajar habul tilu namawina na linguna mula naunaka maga remangu mula nakanyemi badami pe piakunya na laduna ia kana jam takana matiwuhu kawudu dua da bajaru habul tilu ulda buhagu nalara morukuda dapa peda bamanya duta dap malpemanya baganane napa haga dan namada di tahabal naya jika tahu naka nalara morukuda pana binu pada peda napa pahalaku dayayi kata pahalaku ya kata makalung merah jalangu napa perhaya dan duta bata patenya ban harangu tahupu dia ka bana ludungu tepinu napa tura napa jajina na takabalina Kristusu na pangerangu tatau habulu anakara nama deki palita na mahalaku lau paragaya na pengantin mahale munawu papa namu waina de duta kata peku maga remangu kata peku hadiah hawajuru bata ragaya na takabalina imar Yesusu na hadiah hawajuruna na huhu anani mauri na pangerawai naunya tato malima anakara mamanyakatu na mahadiah wiki pakaluna narahitaka na mor Yesusu biha bandada di pirang balduna ya kato meka narahi nanau dana helu padua bali mangu nakaloga banawode duda nama maga remangu ihadam hadiah hawajuru tama deka napa tababu pamangu kawin taka duda dam hadiah dujaku dah kanapa walung ta pangerangu yayi pede kaduta nataka ni Kristus napa pabiwa neka kahika neka padona neka na tau nama hadiah yeka nama dah hadiah yeka tau naka napa pelida ye yaka namoru nama panama tung tapawuku ni mauri kiri na liparetana maninya ka bapatenya pirang bal bantaka bali
wengu hadiah hawajur. Na duma dan napakolida walung ta pangerang yai, ia kak dika na magare mangu. Yesus kapirang bal takabali bane. Ia kana to makia kana rahina nau. Dan hil padua bali mangu nakaloga pawona da. Duda dam hadiah. Ia dapat tama maraina. Ta uma tapa babu waina. Taka dam hadiah tagu made na akibatna. Ulda dibuha. Beya kak bana to manaungu na hadiah wiki da duta. Magare mangu. Duta kata hadiah hawajur. Barage duna haing ladu. Amin. Malah kata habayang. Hiluyaga manya mahuhu anamu o mauri bama pamalanggu na ngaramu. Mga meka patingi ya parangu ya na lipulungumu trahinaya. Woga makan namu kalua. Karaka piakuna bama pahalaku ya tamurku mahangiladu. Dan kampeku maninya. Kampeku maga remanya. Na ladu na palitura na pajajina na maurima. Mula ni Maur Yesus dia kadega na manima. Amin. Ulibuhagu didnau naka na renungan terahinaya. Namuki kampeku like, subscribe. Ia kaban pabarinya ta ulimi. Ia ketau minauka. Merjala ka na kabambewarnya na pulung nyemi. Ia kana ia kabe. Maur Yesus na pameringu pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.